Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa. Ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masantol, Retang Supu at Emma. Makatapak Festival, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa. Ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masantol, Retang Supu at Emma. Makatapak Festival, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Pampanga, Pampanga, nakatamo pong Kakasuelo, Keti Pampanga. Maya paugto kabalen, nanano kayo po king kasunungsungan. Ikami oy ni nano pata. Makipagkwento kay pamukabang maugto kayo o magpainawa ang pong malbe kaya kami. Live na live tao po king Channel 36, king CLTV 36 FB, ang po king CLTV 36 YouTube account. Nano pata, ibiyemi kaya kayo ining balitang mga palyari kaya tilabot Kapampangan. Nano pa tayong kamanong sismuan, ang poing kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, ang pong pagmasabalan, ngayoning Lunes a 2 na po ning Setyembre. Para lang po karing sablang manalbeke katamo, karing kakatamong avid viewers, happy viewing po, kang Raul and Lats Miranda na po ning Sampaloc Dolores CSFP. Meto yan pong avid follower and viewer na po ning sablang CLTV 36 programs. Metong pa happy viewing mo po naman kang Shamaine Venasquez na po ning Mesulo, Arayat, Pampanga. Aldo Doya naman pong manalbeking kaya katamong programang Nano Pata. Ayan, kabalen ikita mo. Dakal pong mamanalbe ang pong mamag-comment at mamag-comment na kayo po kaya katamong Facebook Live. Ban kanita makipagkwentuhan kayo, makipag-shoutout o nung ating kayo manburing padalang mensahe kaya kayong special sa kamuan o kaya kayong kapamilya. Mag-comment na kayo po ban kanita, ako po mga personal. I-shoutout ko la at sabyan ko la kayo Facebook Live. Tamo po karing sablang manalbe kaya katamong telebisyon. Yan din naman. Puntalantala, ring bida, ngening Aldo, syempre, din kaya katamong birthday celebrants. Ayan, nino ring mag-birthday ngening Aldo.
Happy birthday kang Jericho Galura. Ayan, panalangin mi po dyan mauran po ngening Aldo. Ang tibong blessing niya po para kaya kayong ngening Aldo na kaya kayong kebaitan. Uling syempre ala kayo pong nasa nune masanting ampong mas masaplalaya po kaya kayong pamibiyebye. Next. Ayan, happy birthday mo naman kang Sheila Camus Consi in Action ng Barangay Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ayan, happy birthday Sheila. At ayan, sana magpatuloy po kaya kayong pamag-serbisyo king Barangay Santa Cruz, Giginto, Bulacan. And siyempre, Bangkanita, dakal pang blessings amibye kaya kayo king pamag-saupyo karing kaya kayong kayabe king barangay. Ayan. Next. Ayan, lawenta mo ding mag-shoutout. Ayan, happy viewing po kang Zumba Craze. Ayan, happy Monday po kaya kayo. Nanong pong oras ken, balo ko po at so po yung kaloban sa Zumba Craze ne. Nanong oras man po ken, shoutout kaya kayo and happy viewing. Chill kayo mo po, Kenny. Kami na pong balaking kaya katamong kwentuhan. Ayan. Manalbayan naman po, good afternoon po, Sir Roald Gonzalo. Tabati siya ng Ona Families sa Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. Ay, umabot tayo ng Lipa City, Batangas. Ayan. Ayan po ang kagandahan po ng digital television din natin dahil umaabot na po tayo kung saan man parte outside Central Luzon. Ayan. Chill lang po kayo dyan. Sit back, relax, and enjoy the show. Ayan, maya pa to sir, kang Ma'am Natalia S. Diaz. Maya pa to po, ma'am. Nano pong ulam tamo? Yako, buri kong enitang mapaling sabo. Uling mamanuran, rugo, ne kanyaman rugo. Bangkanita po, adzang medyo marimlaing panahon ngeni. May kapalitang bagya. Ayan, shoutout mo naman po kang Sir Joel Stephen Manalo. Ayan, sana po mangantana pong ulam ampalaya, pritong tilapia, kanyama. Nakaibat ating kapong buro king side. Kanyama na po at magkait ang buro. Di na pong mamangan buro ngayon po retang manyaman ka ng ngayon kauran. Ayan, pasadaw naman po kang Miss Marilyn Bilana. Shout out! Ayan, happy watching po mga nakayong kaya kayong lunch o nung magobra kayo man po, nung bisa kayo magpainaway, kami ng balaki pa magkwento tamo. Ayan, kumusta kayo po? Watching from Ontario, California, kang Maria Clarissa Martin Dizon. Ayan, sabi ko kaya kayo outside Central Luzon. Naliyan mo pala outside Central Luzon, outside of the Philippines. Oh, watching ya kano from Ontario, California. Ayan, ma'am, magkano po ipalitan na po ng dolyar? No, padala kayo pong tsokolate yan po ang kay Kenny. Mabisa na kami man po. Tanggapan yung padala. Ali, joke mo po. Ganyan naman po, ayan. Pa-shoutout from Rojas City, Capiz, Marilyn Nanyes. Ayan, shoutout mo naman. O, yun outside Central Luzon na naman. Ninino ka rin na may paparas. In kaya katamong programang Nano Patayan. Para kin sablang bisa pong mag-shoutout. Ang pong ating bisa pabati ulit-ulitan ko. Sige, mag-comment kayo. Mag-comment, Kenny. Yako ng bala. King kay ingasbook po yako ng balang sumabi nun ninong bisa yung pa-shoutout ang pong pabati for today. Aldo na po ng Lunes, September 2. Ayan. Potatin kayo po ng mga share naman tungkol king kaya katamong question of the week. Neto yan naman kanipanay na yan tamo. Aldo na pa morning Lunes. Nano yan? Nanong manyaman kanan neng kauran. Ayan. Impis sabihan tao pa nandito at naranop na ako. Lapat first kay tapa. Lapang 5 minutes tamong ipagkwentuhan at naranop na ako. O para kaya kayo po, mag-comment na kayo. Nano po ing manyaman kanan stong kauran. Para ka ako, detan sampurado. Ating gatas. Kay ba't di nan may pang nanoy tay, tang tuyo. Balo ko medyo weird eh. Tanyang atry kita namin na pala kanyaman. Poretang sabong mapali. Itang amo kaya tangkay. O yan. At para naman po karing kaya katamong kain, mag-comment na kayo. Kaya naban ganita po tabasan tamo. Nano rin paborito yung pamanga nakakanan ustong kauran. O hindi naman po. Para naman po king Balitang Balena. Balita keti Labuad Kapampangan. Ayan. For this day, Lunes, September 2, 2024, good news. Siyempre, September 2. Bayo tayo mag-umpisa.
kinda na kayong Merry Christmas! Puta, kalingon ko pa. First kay, o second day na po ng September ngeni na po, first day September 1. Pero ngeni po, batiyan na kayo uling balang per month na. Ngayon naman, malyari na kanong palibe, food items, antimong cup noodles, ampong canned goods. Reng graduating students na ning Mabalacat City College o MCC. Iti kano bang manikwalang imalan para karing thesis defense o maski paking job interview na mismo? Lawen tayo ing first of its kind corporate boutique na ning MCC King Report ng Lizen Morten. Antiyang department store ing metong akwarto ngay ni King Mabalacat City College sa pelagyuan dang MCC Corporate Boutique. Paka-display laki ni rem business attire amalyari dang akwareng graduating students na ning eskwela kapamilatanan ning barter system. Miyaliwalang klase ring imalan keni ating brand new atin mo namang slightly used. Ganaganang klase, malyari rang akwa kapalit ning cup noodles, canned goods o meto nga plastic ning tinape. Saksiya ing bayong Leadership Development Officer na ning MCCI Prince EJ Manalo, king sao padarake na ning karelang corporate boutique. Bayo yang talakad kanita ing boutique king MCC at maswelo namang ing batch da ing buena manong may kinabang kanini. Pindam kaya po yung corporate boutique, pintalan kaya po agad, and then anyang akit pula po rang malan, sakto pong final defense mi kanto, payari po yung klase. Maragulya pong sahop kako niya pong estudyante ko. Gamit ko la po rang corporate attire rin or formal attire, keng reporting, keng pamag defense po, keng kakong thesis, anya pong mag-aral ko po. Ing metong along sleeves pang lalaki, magkaulagayang adwang cup noodles. Malyari mo naman ning 8 pirasong tinape o metong adalatang easy open. Makanini mo naman ning palitan ka rin blouse, slacks, skirt, ampong bestida para naman ka rin kay babaynan. Nung mangailangan ka namang coat ampong blazer, mamya ka mong adwang cup noodles o delata. Reng food item sa peki barter da reng estudyante, midala no man king MCC Community Pantry bang atin lakanong almusal deng pamengan a lower years bayo la magklase. Reta pong goods, papalit da karetang malan mi keni, miraras la po ketang community pantry mi, where in fact, reta pong pamangan reta pong goods, bibiyamila rin po karetang lower years. Karen pong first year, second year, and third year, nali po makapag-almusal habang maranon, before la po lungob karelang klase. Agpangking presidente ning community college ay Michelle Ong, taganada na lang sa sadyareng graduates ning MCC bang agad lang manakit ka pa din tunan deti. Pauli ning karelang corporate boutique, asiguro dang ela mamroblema king imalan ding karelang estudyante. Ito yung mga damit na pwedeng isuot ng ating mga estudyante on their first job interview, on their thesis defense, on their internships, or kapag may mga alumni na kailangan ng damit na pang-porma para mag-attend ng kanilang first encounter with HR managers. Agpang bakang ong at syula king kategoryang indigent reng 70% da reng estudyante king karelang eskwela. Anya naman buring mika problema ding karelang graduates, uli na mo ning pamanintun presentabling imalon. Alam mo yung kwento ng mga 20 years ago na sinasabi nila na naghihiraman ng sapatos, hihiram ka pa sa kapitbahay just to attend your graduation. What more, to attend your first job interview? It's that same story. Baka merong mga students na di nila kayang bilhin yung mga corporate na to na pagka nag-graduate sila, wala silang damit para sa mga interviews. So, very helpful siya for us na mga students dito sa MCC. Useful po sa mga students po na lalo na po wala pong budget para po makabili ng mga damit po na tulad po nito. King 500 na alumni na ning MCC anyang milabas sa school year, 371 graduates lareng may kinabang king serbisyo na ning karelang corporate boutique. Pasalamat ya ing MCC kareng kapartner dang kumpanya amig donate business at king karelang eskwela at ela kanusa ng sumawa reni bang dakala paaso pang estudyante. Yako po yung kaya kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen.
Kasantay naman itang inobasyon na itaning Mabalacat City College. Ausan day ning antimongkay, corporate boutique. Ikit ko nila mo basta-basta rin ng akakwada ng estudyante. Talagang lupa na pong fashionista ang pong presentable for sure. King karelang pamag-apply, king obra, ang pong pamag-defend, king karelang thesis. Ayan, a good job, Mabalacat City College. At isundo tayo po'y makanining masanting inobasyon para kaning kaya katamong estudyante. Ipamagbalik tamo po. Ako'y pumama ko uling akakwentuhan tayo ing metong talented kebabay ng Kapampangan at pakibaluan tamo nano-nano la kayaring ganap na king Aldo. Ngayon po, ako pumama ko king pamanalbeta mo. King nano patauling magbalik ya po. Ing nano pataya ko JM Desis. Salamat. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalik. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Pia at Buro king Candaba, king Masantol Retang Supu at Emma, Magkatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king Candaba, king Masantol Retang Supu at Emma, Magkatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king Candaba, king Masantol Retang Supu at Emma,
at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang luto dang tatatak, king palasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko, Magbalik ka po yung Nano Pata. Pasibayo ako po yung JM Desus. Sa kilagyo na pong Jen Alumbang Parungaw at Sing Malagwa pong at Sing Koyang Masanting, Jody Dizon Mercado. Ayan, ngayon, shoutout tamo pa para ka rin kay. Shoutout po from San Antonio, Mexico, kang Sir Jefferson Panganiban. Ayan, mag-lunch na kayo po. Sabi na makalubog na po. Mimingat tamo po ulit. Medyo kaura na naman po ngayon, Aldo. Ayan, may comment yan naman, sopa sana, champurado ang pong tuyo. O, bala mo sa triple kill. Ikit may kay, masanting ang combination, Sir Jeff. Yan din naman, shoutout po naman kang Sir Wendell Umali Kaliwag. Ayan, happy Monday po kaya kayo. Mimingat tamo po uling kauran. Magdala tabong proteksyon, payong, oretang panangga, king batay, tabong mababasa, sakit. Mag-vitamins muna man ang pong minumadakaladanong kanita mas okay. Okay? Shoutout mo naman po kang Sir Reds Ocampo, Maya Paabak po, Kabalen, Maya Paabak po, Maya Pagat Panapunta na po, ayan, pa-shoutout mo naman, mimingat kayo po, kang Angel Francisco, ayan, sabi na pong Ma'am Marilyn Bilan, Bagoong Kanua, no? O, diba, bagok, dapin bagok, o. Pabati po kang Beng Yambao, manyaman niyang magluto, lalo na yung asado na, the best, na, kang Henrietta Giao, ay, kaya kami po maniwala nung alimiya po atakman ng asado na pong Sir Beng. Bata po ba, sabi daw manyaman niya, dapat magpadalala po kayo ng studio. Balo tayo manyaman niya. Ayan, Manuel Bea. Manuel Bea, Ma'am, at sing malagod, Jenna Lumbango. Ma'am Jenna, at suna ka kay happy birthday, belated happy birthday. And mag-enjoy na kapangin ng Aldo. I got you. Ako na pambala kayo ng programa tamo. Kakabay birthday celebration ng Atsing Malago. O yan, ngayon naman, lakwas yung masayahin kaya katamong episode for today. Uling kaya betaya. Ing metong karing magaling tamong disc jockey or DJ Keti Probinsya o Labuan, Kapampangan. And she is more than that. Magaling ya naman king, may magaling na namang event host and event coordinator at kasulungsungan niya ng mga tuturuking Don Honoria Ventura State University o Don Honorio State University. At netong pang talagang pagbiliban ko kaya, itang she is a woman of confidence. Ayan, siyempre, bayo tayo pakilala. O, ayun, papapakit. Kahit tayo pa yung boses na itang Meggy ng trademark. O, 1, 2, 3. Yaman. Oo, kilala yun Ninita. Okay po, ala pong haliwa nun DJ Abby Meneses. Palakpakan tayo. DJ Abby, welcome King Nano Pata. Hello po, Maya Payabak po karing gana-ganang Manal Bekeng Nano Pata. Hello po karing kaya katamong Kabalen. And good morning, Sir JM. Dahil pong dakala salamat kay CLTV 36 uling dininan niyo ko pong pagkakataon para maging part na ning Nano Pata. And of course, kang Ate Jen at kang Kuya Jody, then ka na akong kakaluguran at metong kareng may nagkat ka na ako, bakan ta makapag-guest ko kang kakatamang programa.
Hindi kasi very inspiring ang pong, medyo maku-curious ko. Makanano na kaya gagawan ng kayang obra kasi bukod ketang pa mag-DJ, dakal ka mo naman ganap on the sides. Ne? Ngayon pero syempre bayo tamunta ka rin, umpisan tayo ba? How do you describe yourself? Anyang anak ka, madaldal na ka ba? O mahilig na ka bang talad mikropono? Mahilig na ka bang makipagkwentuhan ka rin sa bla? Makanano DJ Abby ang anak niya? Siguro sabi ko ng anak ko, metong kung kayong term ngayon, itang sandang pabibo. Wow. Ng anak ko, bala mo makanta ako, itang pabibo ko ding ega-naga ng contest kayong eskwela, pakyabayan ko la, declamation, oration, pagtutula, yan. Kay ba't mahilig ko rin teterak. Magkanta ako, pero alin naman itang tipong panglaban talaga. Basta nga ako mo pakyabayan kanita, ng anak ko, simula kinder. Then math competition. Ay, pareho tama. Wow. Kasi di ba, bala mo yan. Potang bala mo communication, linya mo, medyo may nakaking math, ne? Yaku, wala na ako mga liwang bibilangan ngayon, talaga buring bibilangan, mga liwaring color blue, then color yellow. Wow. Siyempre, nung din ng lareta ka, pero yako din, bibilis ko manilang. Kulang lang. O ngayon naman nabanggit mo na medyo maburing math. Makanya nanuwari ing ayari na nanuing educational background ng DJ Abby. Okay. Inka na akong bachelor's degree is mass communication major in broadcasting. Tapos I took that up kay Bulacan State University. Kaya inglinya nanungno ka rin na chuko ngeni kim palagay ako makalinyaya kung nanuya talaga itang ayari ko. Very kaya masantiya kasi may garal kang broadcast journalism, makanyan. Akakit ko naman well-trained ang pong syempre from Bullsort ang BSU. Talagang balo tamo, ting aliwa tamong interns kaya nila naman mag-internship CLTV. Akakit tamo yung quality na ring estudyante na ulang matuturo lang masalese. Ngayon naman, buri ko na mga balo, before may pinursu itang pamag-DJ or itang pamag-event host, na ano ing dating obra ng DJ Abby o may kumpisa na ka talagang DJ talaga? Okay. Siguro di nanda ka pangkay. Di nanda kayo papong dita sa background tungkol ketang makananong maging in course ko, mass communication major in broadcasting. I remember, kinder 2 ko pa mo. Ing buri ko na talaga, broadcasting. And I don't know kung bakit ito yung buri ko. And then, hanggang ikit na siguro, elementary, high school, makanyan, college, na mag-excel ko kay makanta. Anyways, metong ko naman pong produkto ng CLTV 36. Of course. Ang po ng RW 95.1 FM kasi Kenny ko po mag-OJT. And Kenny ko po may discover. Okay, may discover ko, pauli na po ning metong nga tao, Sir John Susi, sumalangit nawa. Kay but, ita pong aman man yung gelingan nandin, itang aman man yung training nandin. Ita po siguro itang gelingan ko po pagdatang king pamagsalita, king radio disc jock, makanyan. Siguro po, I can say at i-credit ko po siguro karing maging mentor ko. Mapapaluwa ko tuloy na. And naman kain kina Boss Perry Pangan, kina DJ Tyra, kay DJ Alex, pati kang DJ Kion. Then ding talagang, bala mo, meghubog ka na ako. Nung makanano itang katindi training, kayong pamagsalita pa mo. Tapos, the way you carry yourself, ito, Boss Perry Pangan the best. And then, ing madalas ko kanitang akakayabe, uling maging student jockey ko, kayong RW, DJ Alex. Waing maralas kong kayabe. So, I can say, na ita sigurong expertise, itang training, ang po itang masanting kelwalan na nung nano kumanyeni, megi lang party ka rin. At maragul na party. Ikita mo, lupang ing journey ng DJ Abby, lupang makabaka-banay. Wow! What a tissue? Bilang tayo tissue po, tayo ako gumagana ako muna. Ano ka ba magkwento ka, mag-flashback mo naman din experience na naman JM din. Di ba? First na program kanito, na Ingat sa Road, that's from 6 p.m. to 8 p.m. Kay Bot, mag-host po rin kanitang
deng Black Timer program tamo, deng karing alialiwang agency na ning government, hostan ko la rin din. At aga na ka ako, since magsalita tamo pong Kapampangan ngeni, itang Kapampangan, inga manong si Swan, ita po, hinost Karen po ita. Kaya, bala mo maragula bage, na itang megi kong training, manibatan niya ketang peka ugat. Angga ketang megbloom yo, DJ Abby. Makantaya, challenges, siguro challenges, kumakaing ayisip yata yung nanong challenges ing ikwa ko during the time na manigaral ko, mababiyasa ko, at sabi tamong medyo magaling na. Kasi ketang process na nitang mag-grow ko nga ito, talagang meg-enjoy ko. Siguro detang challenges itang ng on-board kong alasin ko na ning ganingaldo. Ito siguro. Google niya kaketang mic na. Kasi alitsa kahit travel time. Kasi from mapalit ko pa kanita. So, itang 3:30, makanyan. Kailangan ko nang magbiyahe, sakay kang jeep, makanyan. Hanggang kilala doon na kading driver, machuta na po. Ito makanta. Ito yung patutad na karugong yung biyahe. Makanta itang making experience. Siguro ito yung metong karing challenge. Kasi kailangan mong migising maranon. Pero kapag kasi agagamay mo na, itang halimbawa, 2 weeks na kang makanta, 1 month na kang makanta, itang mo na panandaman itang puyat, mo na makaing panandaman yung pagal, kasi itang gagawan mo, ako po itang gagawan ko mismo ne, talaga pong emiabili. Kasi aliwa itang happiness, nabibiyan na kaya kanitang talagang liguran mong obra, actually mo na pinayaw sa obra Kasi bala mo, may gina talagang part na ning bemo. So may ginang part ning bemo, andyang makanano pa karakal, or hanggang makanano pa kasakit, ing miras or bayo, ing ipagawada kay kaagagawa me. Kasi anapin kay nga manong Kapampangan. Kapangan me. Kapangan me, adapin. Nung nano ya itang gagawan. Gani kasi banggit mo nandin, anak ka pa, bisa na kang mag-DJ. So kumbaga ining obra nga ini, it's not even work for you It's already itang passion. So kumbaga, kaya mo na mo, hobby, baka ngayon naman, ang kakatama kasi karing tamo na diba kalagi, Jack of all trades DJ, ayan, Jack of all trades DJ. Ngayon metong ka namang event host, kaya ba't ating ka namang sideline na liwa. Makana yung difference na ni pa mag-host mo king events, kumpara kining pamag-DJ mo? Okay. Ito namang pamag-events host, mag-start yan naman kasi yan year 2011 nang ka-graduate kong college. So, in difference na, akakit mo live. Deng audience mo. Unlike kanita kasi, alina pa kalupa ng technology po ngayon potang at suka king radyo, daramdaman da kamo. Anyapin balada kanita, i-DJ Abby, aneng ka sexy. Kasi kaya ba yaking tagline kita, itang ang beking-beki, sexy at mapagmahal, makantaya. So potang akit da ka, oh my God, ay ka pala DJ Abby, makanyan. So, itang difference. In difference sa ning events hosting, itang akakit mo live, deng pakisabihan mo. Deng kang kay, kumbaga makipag salamuha ka karena. Alam mo, face-to-face yan, makanyan. Tapos, ing radyo kanita, radyo ya talaga. Nakalupa ngayon, atin na online, makanyan. Ngayon ing events hosting ko kasi, metong nga naman karing meging paralan, itang pa mag-DJ ko. So, siguro, deng tao, neng balada, ken kang radyo, makanyan, talagang they are expecting na magaling ka, kaya magsalita, makanyan. And I can say na, alam mo siguro may bigo, kasi during the time na DJ ko kayong RW, madakalinov opportunities na datang big companies, ko na lang mo in-name, pero marakala big companies na nilapit at dininanda akong obra as event host. Kasi siguro ketang kung makanano ko magsalita, nung makanano kay dadala ng sarili ko, at nung makanano kay dadala ng program. Makanta. So more on, yako kasi itang programa ko at ing personality ko, ketang side na nitang medyo seryoso, medyo pang love life, mommy advice, but more on, itang light, very light mo. Very light mo itang bibigay kong
nanong aus kanine, datang ka rin kaya katamo Itang branding listeners. tamo, wow. Makanta. Itang funny mo. Inyapin din ngaliwa, mga pakailila pa po, tang damdaman da ako mayli, makanyan. Itang, pata kasi nga na kamo, nung ka rin kami ni Batan. Itang talagang matatouch ka. Kasi, if not because ketang penny Batan mo, bala mo aliwai ka, itang taong ngeni na akakasabi mo. Ito, makantayang kayang events ko. Hanggang ngayon, actually, I'm doing events hosting. Kaya mo medyo kay ko pambagya, laylo ko pambagya. Maybe because of in physical appearance, kasi dati na ako manantini ka big. Ayan, but you're still now, pretty. of course. Of course. But syempre, tita mo kasing nanangawas kanina, health condition, ing balota naman yung PCOS, makanyan, myoma, makanyan. That's the very reason why we're getting big. Pero, ito, metong yung challenge ito. Ito naman, if you will be asking, kayong challenge, kayong events hosting, bala mo meging challenge ka na ako itang, megkaroon kang medyo mababang self-esteem, medyo mababang self-confidence because of your physical appearance. Pero, ngayon niya, kakit ko, uli kang social media na, ding vloggers, andyang nano na mo, ipopost daw, makanyan. At kung nano man yung content, kakit ko, in-embrace na na rin. In physical appearance, ala ng plus size, ala ng sobra payat, bala mo pare-parehas na talaga. Kaya ngayon I can say na, ay ito, magbalik ta na po, pagdatang kang hosting, makanyan. So, you can hire me. Ay ito, apin ito yung journey kay event hosting naman. Ayan, abanggit mo na nandin. Kabalen, magbalik tayo. May panyaman ng kwento tayo, pero reporta, kalkalan tayo pa yung biyan ng DJ Abby. Nanoing kayang challenges ng kitang bullying, nga sinabi mo nandin. Ampo, atin niya pangaliwang gagawa, papakibalon tayo nga. Ako pumama ko, magbalik yan po. Ing nano pata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Kasuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Kasuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia. Magbalik ka pa inaano pa ta, kaya be tayo pa rin. DJ Abby at bay tamo isunduing kwentuhan ini. Lawen tamo ring may mag-shoutout. Ayan shoutout kanu, Dario Conanan, Maya Pagtupo, and danang Atsing Malagu, General Bang Parungao. Eko din tang kasi balo ko masaul kung sagad-sagaran kan DJ Abby. Anyway, idol kay yan, nana. And naman,
Good afternoon po. Shout out po DJ Abby watching from Barangay Sindalan City of San Fernando, Idex Luna. Kilala mo yata ito, okay? Puta fan me. O yan, Yenny. Pisibenta mo, banggita mo nandun. DJ Abby, Jack of all trades. Disc jockey up, event host, event coordination. Yenny, tuturuyan mo rin po King Don Honorio Ventura State University. Yenny, DJ Abby, nano ing tuturo mo king Dabsu? Okay. King Dabsu po, Maniba 2015, I've been teaching there. At tuturo ko po currently kareng BSBA students. Ating tuturo ko po purposive communication. Purposive. So- purposive. Okay. So lahat deng na pong tuturo ko more on communication, Yes. language, communication, makanyan. Ing pamanaro naman, makanano ko mag-start ka rin. Kaibat ko po kayong RW 95.1 FM. May painawa ko pa. So, bala mo, may kay ko pa. Ako manualang may painawa ka talaga. Awa, actually, itang painawa ko magaw-bra ko rin kanita. Wa, karen namang, karen ko, bala mo mag-start, mag-focus din kayong events, makanyan. So, mag-start ko 2015, sa pamamagitan din, actually, ni Sir John Susi. So, inintroduce na ako kayong President naning Dabsu. Hello kang President Baking. Yes, Kay, Doc Baking. Yes, kay Doc Enrique G. Baking ng Dabsu. Dakal pong dakala salamat kay niya yung opportunity ka na ako. Dati kasi ketang panahon na ita, ng banwa nga ita, bala mo sa sabenda, manalakad lang communication course kay Dabsu. Anya, makanyan na akong nirecommend, Sir John Susi, Natulog kang pa din. Dr. Baking. And then, migtuloy-tuloy. Hanggang ngayon, tuturo ko pa rin ka rin. Dati full-time ko ka rin. Pero ngayon, mag-part-time ko, batik ko pilang units. And then, I find it na talagang bala mo fulfilling yun. Tutita nga man wanda na kapag metong kang mestra, bala mo, ali mo kareng pari itang ausad ng calling. Potang tuturo ka, ang gampang balo mong ka makanta karagula sweldo. Talagang gawan may pamurining best mo. Ayap sa may tang Wow. knowledge, experience, makapag-inspire ka na Yan kasi speaking of inspiration, yan iabanggit na nandun. Itang bullying. Siyempre, gana-gana naman experiencing bullying. Pero, makanano yung may ka-apekto kang DJ Abby ining bullying ngayon? Actually, itang aman na bullying, siguro karenge gana-ganang niluban tamong obra. Or yako, particularly ako, kareng hanggang aluban kong obra. Atin talagang tao na, mo lang na, please. Awa. 'Di ba? Siguro, apin na itang gagamitan dang term ngayon, itang bullying. Pero, ako naman, talagang aranasan itang matinding bullying. Siguro itang minsan atin lang i-chismis kaya ka, pero naman tuto, makanyan Kaya gana-ganang chismosa kan makiramdam kayo. Wow, detang makanyan, detang chismosa po. Ambis kino ka rin, atsulay so, yako, siguro yung megi kong take ka rin, karetang tao na ating sasabyan, na masanting, kareng kalupadang tao, baka siguro kapag inggit, piket. Kasi usually, di magsalita kaya ka, di nga tsukilala kasi yung nga tsuka babo, pipilitan ta kang ibaba talaga. So you can't please everybody. Adyang nino naman tao kayo, nati talaga magmarites, ma-chismis na ka na makanini. Pero nung balo mo naman na you're just doing your calling, you're just doing your job, and you're having fun, keber na. Kaya nga gana-gana sabihan. Ngayon naman, yung burida nga balo kasi kikirak na mong gagawan siguro, yung calendar book up mo ya, gana-ganang kay. Makanano may i-scheduling sarili mo. Like for example, mag-DJ ka, kaya ba't ating kang event, ating kang tuturo ka Dabsu, kaya ba't mag-kay ka naman, events organizing, makanta, management. Baka na ano yung gagawin mo? Kailangan may talagang ayusan yung schedule mo nung marakal kagagawan. Siguro, metong ka rin maging motivation ko. Bakit agawa ko lang masalese, detang gana-ganang gagawan ko nga reta. Yung kasing events hosting, maralas, weekend siya yan. Kay Saturday, Sunday, makanyan. Kay but, yung teaching naman, Monday to Friday. Every day? Monday to Friday, lungob kang alas 7, ningkay, muli kang alas 5, makanyan, muli kang alas 4. And then, i-schedule na niya kasi ita So, kumbaga, ibeda niya mo yung schedule. Kapag mag-fit ya kaya ka, okay na kaya ka ita. I-gym mo na Kay but, pota ng mga halimbawa,
atin namang events management. Mag-organize kong wedding, mag-organize kong debut, makanyan, corporate events. Usually, deng tatanggapan ko mo po Saturday and Sunday. Kasi ko po buri na may paboren la, itang metong karingobra ko. Kasi yung gagawan ko, uling deng hanggang gagawan ko, pamanuro, pa mag-DJ, pa mag-host, pa mag-organize events. Deng gana-gana nga pong ren. Kaila din kumbaga, kaluguran ko lang. Kaya ko buri na ating may paboren andyang metong kareng gagawan ko nga rin. So, ito, Monday to Friday, teaching tamo, morning hanggang afternoon. Tapos, kaya pa mag-DJ ko naman, kana kong inyada schedule is Monday, Wednesday, and Friday. Kaya pong kaya tamong stasyon, kaya ni po Pampanga. Tapos, alas 6, Nening Bengi, hanggang alas 8, Nening Bengi. So, itang pamanuro ko nga bak, mi apektuan. So, makapameta mo pa rin pong quality education, karinga-ganaganang anak, kayong Dabsu, kasi metong ing Dabsu kareng titingalaan da na university kayong pamamuno ng Doc Enrique Baki. And then kayong event management, Saturday, Sunday, nang kaya kasi atin kong clients na a year po, mag-book na lang na ako. At saka mag-join ko kasing kay bridal fair. Okay. Mag-join kong bridal fair. Kaya potang ating mag-book ka na ako, makaplano na nga ing na gana. Kumbaga atin na akong template. Kasi for how many years, mag-start kong full event management, siguro year 2018. Anyam kapag umpisa na ako man booking event management ayan because of events hosting. Kumbaga, deng na gana pong gagawan ko, atin lang pong connection. Kaya metong at metong, megi kong radio DJ, kaya ba't mag-open yung opportunity na magi ko pong events host. Kaya ba't ko pong open itang opportunity na makapag-host ko, mag-open naman itang event management. Kasi potang ikang host kareng events, ing gagawan da nino yung kayo, nino yung catering you, nino yung lights and sounds you, nino mag-makeup king kayo. So, bala mo gawa da kang information ataw ka rin, information officer makanyan. Anya, nang every time na malalyaring makanta, biglang bala mo, ating linto sulu, timbabon yung bunto ko, sabi ko, why not nagawan ke ing events management na? Event, mag-organize na akong event. Kasi most of the time, ako naman pikukot nanda, di nga ganaganang tao. Might as well, yako na naman yung magkain, di ba? Kasi bukod po keng yako, marakal ko gagawan, metong ko po kasing breadwinner, keng family, anya, bala mo, makabata mo bitis. Karing ganaganang gagawan tamo. Nung ka rin nating racket, karin tamo. 2 steps ahead ka pa nene. Panay makanta. So, itang event management, pinggawa ko ka rin. Ito, mi bait ya ita, mi bait ya po itang events by DJ Abby. At nga ni po, sabi ko po na dakal na po ring mag-book kaya katamo. Kasi, siguro po, pwede kayong ipagmayabang. Na kasi client kaya po yung best friend na ning Prime Minister, na ning Pakistan to the Philippines, Kenny. Tapos, client ko na rin po din na Pia Wurtzbach, then din na Enzo Pineda, makanyan, din na Isko Moreno, then artista po. So, ibig sabihin, sabi ko, kareta pong referral, nagagawan do, deng tao para po kay events by DJ Abby. And through sabi daw po kasi, ela po ka nung magpabook nung aliwaya ko mag-host. Okay, so bala mo itang dadalan me talaga itang events by DJ Abby, itang management. Because of you. Because of me din, makanyan. So, itang events management ko po, hanggang ngayon po at suya. And hopefully, datang po yung panahon na kaya kayo naman pong okasyon, ka na akong cater at adinan ming malago at memorable na experience. Hindi naman, king keraklan, gewata mo, ing journey ng DJ Abby, syempre Elia Payari. Iningkotang kong panahuli kaya ka, what's next for DJ Abby? Nano pa ing lalawenta mo, nano pa ing goal ng DJ Abby? For sure, meron natin pa yan. Actually, malambat na yung lulub kay isip ko ini.
Siguro way back 2020 po. So, bala mo mga 4 years Yeah. nang mamyanong kayong isip po. Kaya mo, mag-materialize. Mag-materialize, ko po balo kung bakit. Siguro, because of the experiences I had way back na atin tamong pegdalanan na makanta kasanting. But now, aside from hosting, doing the radio, DJ, makanyan, mag-event, at tuturo. Bala mo po, buri kayong luban ni Tangaw sandang vlogging. Ay, wow! Ne? Bakantay! Awa. Balo, dahil may dili niyang lupa, DJ Abby. Bala mo kasi, every time na atin ko pong akakasabing politician, atin ko pong akakasabing client, atin ko pong akakasabing ali-aliwang personality, even those vloggers na ngayon, and then content creators, sabi da, DJ, dapat ikaw nga Kenny. Dapat, ikaw mag-vlog kasi apinining forte mo, apinining kapangan mo. Siguro, ita po ing metong kareng look forward ko. Itang makapag-vlog ko, anjang paditak-ditak mo, makanya nanjang pa seconds mo, segundo mo, sana adinan kayong panahon. At sana, makapag-collab ko, karetang content creator, mumunandili kayo ni Pampanga pa. Kaya ba't makakonekta mo rin kareng kaya beta mo kayong media. Kasi di ba, kaya nang yan bala mo, collaboration na talaga kayong media mismo, ang po kareng vloggers, makanta. Siguro, ito yung look forward ko. Ang po, syempre, I'm a mom. I'm a mom and I'm a solo parent. Imagine, she's doing all these things. Kabang solo parent niya, my goodness. I'm a solo parent. Siguro, kaya ngayon mas uhaw ko pa. Itang mas bisa ako pang manigobra, kabang atsuta mo, pakitang 30s mo, magobra ta ng magobra. Uling siguro ng ating kong motivation, ating ko pong inspiration, yung ka na akong anak, yung ka na akong pamilya, ampong itang, siguro po, maniwala ko kaya tang, habang mabiyeka, mababiyasa ko. Alang patugot itang kabyasnan, aababalo mo, kaya daring aliwang tao, kakwa mo karing aliwang tao, kaya ka, sir, at karing taong ating ko-comment, a positive man or negative man, ito po siguro. Ito siguro yung expect na ka na ako. May promise ko actually, pagka September 1 ako kay sarili ko, sige, I will be doing a vlog, okay? Paditak-ditak kasi I have a fan page. Okay. So itang fan page ay ita malambat yung magagamit. Sabi ko, since atin naman following itang fan page ay ito, sige, gawan tayo. Ito, makantayong kahit plano ngeni. Tapos, i-continue mo kung nano itangatin pa, mas palaguan pa, sana, at sana madakata mo inspire. Kasi metong yakaring goal ko yan. Sabi dapin, medyo, nanongaws kanine, cliche manada pero metong po karing daylan nung bakit ko tuturo, andyang makanta karagulin pa nakitan mo, kaya pa manuro, kaya saludo tamo po karing ganaganang mesra. Ito pong burita mo, tintamo nga, sopa na anak. Ito pong burita mo, tintamo nga, sopa na kalupa tamong tao. Anyways, share ko pala kaya ko. Kayang Events by DJ Abby, itang management ko nga ito, most of the coordinators na kukunan ko, estudyante mula mo naman. Estudyante lang. Hindi na mula mo ng mga opportunity. Kasi sabi dapin po, halimbawa, mag-Christmas party kami, deng staff, mi makanyan, sasabihan da magpasalamat la. Kasi po ma'am, alalaba siya po yung minsan pabulan magkaroon kami pong pera, magkaroon kaming bakal, atin kami pong pamayad kuryente, datang makantang bagay. So, bala mo, kay, eka mabisang tuknang kay gagawan mo kasi through you atin ka mo rin nasusopan. Tama kanto. Yani, dinadara mo ng mga opportunity na may mensahe uling akakita mo, single parent, phenomenal woman, and working girl, alapin kuratsa kung kuratsa. Naning mensahe mo ka rin sa blang Kapampangan, kaya babayin ng Kapampangan na makanya mo naman na alang pagal kin pamanobra, alang pagal mamaya inspirasyon, ang poretang mawala ng kaibala mo sa pasukuna king karelang career o na ano man. Okay, para po kareng hanggang babay, yako po kay ko nanongaws kanina, pro-women ko. Okay? At ikatamo po promote tayo itang end violence against women and their children. So, ang message ko po, karing ega na ganang kababayan, kay ni Balen Pampanga,
siguro po inggawan tamo, kay pamibiyebye tamo, kay ngaldodo a pamibiyebye tamo. Uling kailangan tamo magobra. Lalong-lalo na po karing kalupa ko solo parent ne. Tamo po patugot. Tamo patugot. Dahil dakal tamo pikwanan inspiration. Ne, dakal tamo pwedeng maging motivation, bakan ta makapag-move forward tamo. Di ako po din nasan ko itang masakit abye. Ne, etamo po may gumpisa ketang atin na agad. Ne, may gumpisa tamo po ketang ala. Hanggang mikatin, miracle itang atin, tapos itang miracle ita share tamo kay ngaliwa. Kaya po ngayon makasap tamo, makadaya. Kaya ba't karen po hanggang kababayan ken, lagi yung pong tandanan, babay tamo. Wow. Babay tamo at agyo tamo. Yes, correct. Uling babay tamo, tamo mo babae mo. Babay tamo, agyo tamo, at marakal tamo, agyong gawan. Tayo, dedependi in sarili In tamo. gender. Wow. Wow. Nung kanino man. Magita mo pong strong, independent woman, kay ba't nung no ka rin tamo po magaling, pakibaluan tamo. Bakan ta po ita pong gelingan tamo nga ito, gawa tayang kapanakitan. Totoo ita, nung no ka rin ka magaling, yung pagyabungan mo. Bakan ta, itang gelingan mo nga ito, yamu ke ka, share me ka rin aliwang tao, may giya pang paralan. Bakan ta, manakitan ka at abyayan ming pamilya mo. Well, this is a very, very inspiring story kasi balo mo, sasabihin mo DJ Abby na many batan ka king ala, ngeni at suna ka ken, and you're paying it forward, ban kanita ring inspire tama mo naman na estudyante mo, kliyente, o ring kasalamuha mo Aldo, do ka ring events, mag-pay forward lang naman, ban kanita in kindness, mipasa mo naman kay Kai. Ngayon naman, mo ko palalakwan din ng tamo, ing question of the week, ipis sabihin tamo nandun, bayo tayo yan yung programa, nanong manyaman kanan ni Kauran ni Uy ka po? Nano po yung manyaman kanan sa Kauran? Bala may nga isip ko Kenny, itang champurado. Pero tamo? Pero eya tsokolating makalagi. Buriko kokwa. Oh. Yan, kokwa, tapos inglagay kong gata sa licondense. Itang gata sa ausandang klim. Oh. Ito. Manyaman ito. Papintaban ka nito. Oh, itang cocoa flavor, ana. Kay ba't matuling yung matuling? Kay ba't ilagay mo alicondense? Awa. Itang powder agatas, Powder. sa pakanming powder. Kay ba't, eke po kasi tatambal keng kahit keng tuyo. Awa. So, kanan ke mo po ito. As it is, sapakan ke pong gatas, kay ba't minum pumarim landano. Yapi na ito. Yapi ning manyaman. Ngayon din naman, may talaretang comments na mo. Nano'y manyaman ka ng sukauran, anang Jeric Raval, bulalo. Ano, perfect yapin, perfect kining bulalo ngayon ni King Auran, mapaling sabo. O, next. Pang Jeremy Rosales sa Mangkanu, sopas at lelot, pwede yarin payless. Payless itang noodles. So, yan, next. Okay, yan nga kahit tamo ding sablang Manalbe. Sana po enjoy yung kaya katamong pamagkwento. Pero bayo po mayaring kaya katamong kay gambulan tayo po yung kaya katamong amanong sisbuan. Dagdagan tala ring amano kaya katamong gagamitan. Yung kaya katamong pong Kapampangan word of the day. Gagato o lumulutang o floating. Any ganyan mamanuran. Marakal tayo na kanya nakit gagato na naman ng nano. O ngeni, di na tayo payamayari programa. Di na tayo ng mga panahon ba mag-shoutout ya. Kaning sablang burinang batian ni DJ Abby. Go ahead, DJ Abby. Dakal po salamat ka rin po nga Menalbe. At tinang kilik po kay Nano Pata episode. Ngayon nga daw ngayon ni. King ka na akong receive kanita kang Miss Jen. Yung sabi na yung obra ko, pakamalan ko. Pakamalan kaya pong totoo. At pakamalan ko la rin po din taong susuporta ka na ako. Mumunan dili po pa salamat ko kay ka na akong makeup artist. Para kay nga daw ngayon ni. Chris Evaristo. Dakala salamat, Chris. Kaya pa magpalago ka na ako. Ngayon aldaw ngayon ni. At yung kayang hairstylist, Jessica David, dakala salamat. And of course, batian ke, yung kanakong anak. Hi, Ted! I love you! Okay, ating kanakong kapatid at ding family ko. Hello kay AR sa Family Meneses. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa akin. At sa lahat po ng mga naging clients at magiging clients pa po ng Events by DJ Abby, maraming salamat po sa inyong mga referral dahil patuloy po ang
pagdami ng mga clients natin. Pack na pack kayo. Ing Bermans, dakal Yes. pong dakala salamat. At hanggang pong kakalaguran at estudyante tamong kayong Don Honorio Ventura State University. Hello po kaya kayo nga. Salamat po kareng tunay lulugod at susuporta. And of course, king kanakong radyo, hello po. Karina Ma'am Sam, kina Sir Chris, kina Sir Joel. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na ibinibigay niyo po para po ako ay magkatrabaho at patuloy na mabuhay dito sa Petmalong Mundo. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng kabalen. Thank you. Ayan, dakal-dakal po lamat po kang DJ Abby uling inabsay na po yung kayang masanting storya. At mayayari na po, ing neto nga oras sa pamitalamitan tamong ining Aldo na po ning Nunes na ano pata. Abayan nyo kaya pong pasibayo king Martes at kinagyo na pong Jody Dizon Mercado ang pong general ng panungaw. Yako po yung kayong talasuyong ating pusong makabalen, JM De Jesus. Dakal po salamat, Nano Pata. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home.